Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar Achiartu Marian Zauthanpui. Chief Minister Pulal Duaman Sangni Somni Pali Changa Somni Panga Budgeta Sumtam Zok Petorin Central Sarkar angin. Tlathar July ni khat achanga Manchan Tura Sarkar Lai Puindan Tharasiam New Criminal Laws of India Sangni Somni Pathum Mangturin Mizoram Ain Peito. Cyclone Remal Avanga, Mizoram Hunshang Shanga, Tianatling in Dictora, Sarkar Lai Puina Road, Interministerial Central Team in Sairang Dinthar, Le Simuya Tuiliana Vanga, Tianashang Shang, and Endik Chan. Tlatara July ni khat achanga Manchan Tora Sarkar Lai Puindan Thar Asiam, New Criminal Laws of India Sangni Somni Pathum Mangturin, Mizoram Ain Peitoa, Vantlang Tana Nathom, Manga Inshimna Aum Todon. Mizoram Law College Assistant Professor Dr. Maria Larin Moyi Soidanin he dan tharina tumber chu dan man lai mek chuan tun lai thiam na le mason mek na aphato lova chu wang chuan he dan thar hnuaya hian poi khoina chen khat shemna ti sana har sana chen khat thunei na in na huam chin ti chian le dan bung le chang man tlak to lote paite ani. Dr. Maria Larin Moye Soidanin IPC ti chinchu Bharatiya Nyaya Sanhita BNS Sanghi Somni Pathum ti ani to anga CRPC chu Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS nito in Indian Evidence Act ni chinchu Bharatiya Sakshiya Adhiniyam BSA ani to don bok. Law College Assistant Professor Soidanin he dan thara hian meichhia le no pangchunga phoi khoina shemna ombela penal code mi shem theina nana masaber atan wantlang na thoa dan thar ama a IPC nichine na danglam na lian zwala dan bo chhiat na jail tan theina chisom thum pathuma ombela hengba ka hian dan bo chhana sumle poisa choitir theina chu somriat pathum in atam ta jok ani. Dr. Maria Larin Moyi chuan dan thara hian wantlang ta na tho chu mun tam taka anron petto dona ati abik takin zurui wanga boina siam tele wantlang ta na noksaka omte shemchin anni dona he dan thar hnuaya hian a huhawa mi khoi moplin ching chu atlem bera kumsari tal ta thei turin dan da ami ti soin abultum tu ni kherlo po in nam hnoi wangin atan thei don ati a dan thar chatak tak mangchangkai thei tu chu mi puite anni ti po soin mi puite ham chatna atana dan siam ani angeya manchangkai le ngai vena poimo atibok heti lai hian Excise and Narcotics Department chuan tun hnai achang khan zo wanga dan bo chhia an man court in thiam lo achan tir chen khatte chu wantlang na an tho tir china Excise and Narcotics Department talan danin wantlang huna zuroi le midangta na boina siam court in thiam lo achan tir chen khat chu Mizoram Liquor Prohibition Act sang hi sompakwa tlo chanin ven himna hnuaya jail tantir lovin wantlang na thotir chin anni a court in a rel angin ni hni thum velte wantlang na thotir anni a an tho zo a ho in atu ka anin report le chin dan chuan ni khata dakar so pani ayarei lo thotir tur ati a atlang puin dakar ni achanga dakar thum vel an thotir ani zu wanga man wantlang na thotir hi kalpui chunjom zel tum ani. Cyclone Remal Avanga, Mizoram Hunshang Shanga Tiana Tling and Dictura, Sarkar Lai Puina Road, Interministerial Central Team Ten Sairang Dinthar Le, Simuya Tuilian Vanga, Tiana Shang and Endik Chan. Central Team Tehi Zirtobni Khan, Mizoram Lotlengin, Tlaya, Sairang Le, Simuya Tiana Tlendan and Enfia Ngala, Mizoram Sarkar IO Tele, Simui VC Shai Tuten and Joy O Mani. Interministerial Central Team Tehi Tunkar, Toleni, Tlang and Zamanga, Anzam Chung Hian Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 and 2, Melthum Le, Lim En Le Minte, Kulikon Le ITI Veng Khan Walte, ZMC Falcon Le Min Lau Omlaite, Aizawl Ibok, Darlung in Kar Kongte, Durtlang Le Kanan Veng Khan Wal Tele, Zol Puizao Serchip Te Antlo Don Ani. Central YMA Mizoram Chemists and Druggists Association Changkop Chuan Nimin Khan Chongchai Bethel Camping Center TBCC Sakortui Chuna Medical Health Camp and Watsai TBCC Medical Health Camp Ahian Dr. Sompakhat Mizoram Sinat Nwaya Missionary Nurse Thokmek Medical Refresher Course Training Lai Mizo Aizawl Hospital Achanga Ophthalmic Assistant Pathum Ten Tlom Ngayin Damlote Shisela Din Hunan Endika Mizoram Chemists and Druggists Association Ten Damlote A Tour Nwai nga manvel an tumbok ani
Chongchai Bethel Camping Center a hian meichhia za somli panhi le mi pa zakwa somsari pathum an vain mi sangkhat zani le som pakhat anom mek Chanchinthar hi Akashvani Aizawl Achangapuan ani Union Finance Minister Nirmala Sitharaman kai shwayin Nimin Khan Ramchunga State le Union Territory zongzonga Finance Minister ten pre-budget meeting an neya he huna hian Chief Minister Pulal do ama Finance Minister ni bokchuan thu asoi Chief Minister hian Mizoram min hunrei takramwai ator awangin mason na tho amutlai bi ka 5th 5-year plan achang khan Mumalin akalve chawa chu wang chuan state dangta din huna dingve phak turin sum le pai mamona asang le atia sum mamote mania thokchuak turin state dangte angin industry ti tham ane boxi lova ngai to an ngai le atia tuna state ral muang tak ni to ma se chenom state le ramte har sada thleng awangin Mizoram ronbel tura ronlo dan nga le a antan phurit atling atia security related expenditure SRE hi central Sorkari na pek ve lo lain chenom state le ram achanga helpol te laka inven him vering angai boka peace dividend siamsak an mamo ani ati Chief Minister chuan akai shai sarkar chu Mizoram thil thar dang lam thlentir tumtlat anni a chumi atana an mamo masa chu sum le pai tamzo kani awangin sangni somni pali achanga somni panga budgeta sum tamzok petorin central sarkar angena 15th Finance Commission Khan Mizoram tan special grant cheng vaibel thezanga somli paruk aramana ma se he hi Mizoramin aladong kimlo na sa lea sangni som pakwa changa somni le sangni somni changa somni pakhat budgeta shares of taxes achanga Mizoram donchu cheng vaibel thesangni zathum somsari le noi somriat an ladong lauboka hengan sumdon lote awanga an leiba te hi voin thlengin an la chom si a sarkar lai pui na chinfel na dapsak theise an du ti asoibok Chief Minister hian 14th and 15th Finance Commission den rotna an siam anga professional tax rate and non thwai cha ati thute centrally sponsored scheme sumte single nodal agency apek chwa na dan chuan Central Treasury rules milzan lo deuh nia asya thute Mizoram chu ramgil khor nitin mambo manto falbik na ani awanga special package pe ka mambo thute externally aided projects atana summu thei bithia chu en non deuh cha asya thule SASCI summan dan tur ol sam deuh zo ka duan cha ati thute asoi ani pulal do ma hian Union State le Union Territory tin Finance Minister te chu India chu ramin to del zok mason na in Khairwal state tin namtin le khwale tui zongzong tu mangai thabik omlo na rama siam tura tho hopuya asom ani PWD Longlai Division hian khopui chunga anen golgong pui thomchat ngai te chu chalai na thei angin an thomcha a furatan donin kongpui kamle tuihok lwan korte an thian fai china ratuye tlak noa lemin lepol hloten tuihok lwan kor a note akha to kin an thian fai rengbok tunlai hian longlai khopui chunga boipui thak le in kongpui kam nimte sam fain tuihok lwan kor an thian fai meka an tho tur wa man tamjok chu an zo felto PWD ho tu te chuan toihok wanga harsan thleng theilaka khopui a him jok nan mani in le avelte en uluk tur le toihok lwan kor no ping thei zonga tuma khosalo turin mipui angen Chanchinthar charti topnan Chanchinthlang pui Chief Minister Pulal do Oman sangni somni pali janga sangni somni panga budgeta sum tamjok petorin central sarkar angen Thathar July ni khata changa manchan tura sarkar lai puin dan tharasiam New Criminal Laws of India sangni somni pathum mang torin Mizoram ain peito Cyclone Remal awanga Mizoram hun shanga chian na thleng en diktura sarkar lai puin rawat Interministerial Central Team in Sairang din tharle simhuya tuilian awanga chian na shang an en dikchan chuti zong chu Chanchinthar kan kwan thei chu ani